mase kufika ukufa sedinga abantu engathi umambeka isandla la umbeka isandla ngathi kushisa kakhulu usibeke la khuzeka thola umuntu ozokwazi ukukhuza nje usicinga thani khuzeka thola umuntu ozokwazi ukukhuza kubangani bakho noma ngabe kuthiwa uchurchmate wakho ukhonza naye kodwa akakwazi akunisho lomfundisi nje akakhuzeka umfundisi nje ungalokho ukubhika ukuthi isikole ngabe umfundisi wena wagcotshwa uyadlala ngitshela uwe tsheleka akube nomzalwane nje okwazi ukukutshela uma sefikile athi mfundisi uthi ayisengenzeni mzalwane uqoqa indawo yakho akube nomuntu ozokwazi ukukutshela ukuthi uzokhona ibani yakho khuzekani bazalwane awu ngiyinxusa elikhulu ke mina ngeke ungitshela kade kayatsheleka nje wonke umuntu akatsheleka tshala seceleni kwakho thatha tsheleka khuzeka yiba nomuntu omsabayo ngeke ngihlale ngani bazalwane ngithi mina sisaba uNkulunkulu nina niyakwazi ukupretenda nina ningamsaba kanjani uNkulunkulu ngamboni ningamsaba kanjani uNkulunkulu ngamboni saba umuntu thatha umuntu umbekela ukuthi yabona ke mase ngitshela usibani bani shithi ngirong yabona mase kufana ukutheleza kusumuntu ongakufana noma sikanjani mase kufana ukutheleza sho into engayenzanga kahle hawu mase kufana ngeke akwazi